Tala Fou o tala mai Ausetalia. Ele ia lava ni morianga ua whai e leo le whaalawalawe na umaile soifua si Tala Fou Samoa o wati pele whale tolu na awhia i se bevesi le Easter show i sini se teimi ele i mamau atu. O le so ua whaero ai se ripoti le ala tawhito a Ausetalia ua whaero ai ele i mawhai o nei loa le lei ata o le CCTV o le bevesi ma le teimi na whaamnua ni ai le ua mariu ona o le pongi saa. Lo fa wo perso su enga le no fa tau fa lave a wo fa ilo le aingo sia li wo maliu le fa fetai o ila to umana fa ilo atu le lango ma le anga le lei e ale fe au fa malosi ma le ofo ina to wala au matau ma fa e ofo i seleni tu sia i tu la wo le Facebook asi ainga le alo fa anga ma mo nga lo fa mo ia ma la to te fa alo lo ngia fo i ma fa manatu lo na tangata matango fie ma le amatua i misia. I ripote le 9 News wata wai le talo sanga ina e leo o tangata lo i aini videos na tapu e le teimu o le bevesi ia faa o ane mo suenga. Sa sawane se afitele lava i se fale teu o loa i le tu i sisi fosini i le so ma lo faya pene i inga anuenga le tine imu mo le faa mautuina wa pele afi. O le Chemical Storage Facility no fuanga i te waiwai la au na sa sawa i le afi ma wa faa solo na solo ane i fale la latane. Pe amale se lau ruas furu lau whainga ruenga le tine molo ngā luei le pitonu o St. Mary's i Sini, mai to tasi se isi ari o lo tenga fitia, ona ua iei manu anga mai le afi, wa au inatu le whare mai mo tong fitinga. Lo iei pia nei le fisoswani whaavave ma leo leo lea no fuanga, mo le whaia o suenga, ma ua ta ua container sa iei vai la au ua pāpā, le e wha atiri wha whainga tayo na tape le afi. Ele o iloi le temine le mafua anga, hao wha atino le suenga, ina nei wha le lave. Wa matonu whaalangoina le tau malulu i le atunu, ma ua whaamaria mai le wa ai tau o Steto Victoria, New South Wales, ACT ma Tasmania, o le a whaalangoina le malulu o le tau le vaesa nei, e mai se lava me le pone masini le aso whareile. O Victoria na moi whaalangoina le malulu o le ea mati munga mamawha i le amatanga o le vaiasa le nei, o li pati o le a whaalangoina fo i whaasolo mai isini, ma o le a iei pia fo i mati munga. Sa langi le lei le tau mo New South Wales ma Victoria ma le tele o isi vaenga le tunu i le teimi a toa le eseta pe tai wato e fautua ina nei fo i nisi vaenga i timunga mamafa e au fia i fo i masini. Wa talasanga ina nei le Business New South Wales ma le Victorian Chamber of Commerce le maa lo ina ia ave sea le fitu waso e whaanofu se ai close contacts o tangata ua afia le COVID-19 o lo tua ia i la tau ia le tūlanga lea o i ua maafuai o na whaititia tangata whainganuenga. O le whinaunga lea o na ua maita wina le tele o pisinisi o whaititia pele au whai o lato tangata whainganuenga o na unisi ua afia i le whaamai au le toa tele lava ua maafuona na nofo manganuenga o na o lato o close contacts o isi tangata ua whaamaonia le afia. Whaelo whina ngalo o pisinisi wala ngata tau na ave ese loa lea whainga o le whaanofo e sea fu o close contacts ai leo whaamaonia o afia i le whaamai. O le toa tele i la tau ia e whaia suenga ma whaamaonia e leo a afia ai ona o le tū la whono lo ia i te taua i peo na whaanofo sea a o lo o malo losi. O lo whaataria la se whaai unga le malo i le nei talo sanga. O le mai ai o le whamanatuina o le eseta i le larangi atoa i le whaai unga o le vaiaso talwai nei ma le amatanga mai o le nei vaiaso fau mo vai ai le toe foi o tangata i ngā ruenga ma le toe sauni foi o whanau ia onga. O le eseta i New South Wales sa to tele lava na nga i le Easter show e pe ona masani ai ona whaia te sanga te tasi i sa vai e foi le whaanga solo le tele o sauninga i e kale sia SS le atunu i le aso sao le eseta e whaamuna tuai lea foi i aso tā ua i le whaatuatuanga ke visiano. Peita i le asa lava foi mani wha le tonu o whaelo e leo lo o whaatino nei foi a lato suenga i nisi o whaalavilave na fia ini soi fua i le wha i ungo le vaiaso ma aso malo lo le eseta. E le ngata i whaalavilave tau taawale ai whaapea fo i ve singa tula i mai inisi o no fuanga whaitele. O se tasi o whaamoe na matawina e Tala Fou na anga i eile toa tele ma le tele fo i o ainga Samoa i le wha ungo le vaiaso o le tapua ia o le awa le atunu o le manu Samoa i lana whinau i le isi vai o le taminusanga tai toa fito le rarolangi na whaatino i Vancouver i Kanata. E manatu le toa tele o toe o le tātou au i le level po le tūlanga sa masani ai o na iai lea wha anga tama ma o na i wha le tonu la iti lava a o toe se le wa o le manu i le tai toa fitu a o tādi ai fo i seisi ana tau mawhainga i le isi vai o le taminusanga o le aso o ai Toulouse. O whaelo fo i li poti o le mai leo i le whai ungo le vaiaso ia ma li poti fo i o aso wha manatuina o le eseta
ua fai lava se si itia maualunga o le au fai o tupulanga Tala Fou matamaiti e mai lava le se fulu ma le ono tausanga ua wha mawina wa afia I wha lavelave e anga I atu ai ma penga. O tala nana radio Samoa me Ausetalia mo le nei a ngau.